Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my best to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do this what I'm doing.
YouTube. Setiap uji coba Dari media apa? ya, ada YouTube aja Pak, channel YouTube. Apa? Wartawan online? Enggak, channel YouTube biasa. Oh gitu. Ya orang tuh pingin nengok nanti hasilnya, bisa dievaluasi. Pengurus ini kan? Hah? Iya, cari bahan konten aja Pak. Oh gitu. Biasanya sana saya. Mana? Silo. Panas. Panas biasa, tapi kan silo kali dia. Wih, Paginya 2 hari kemudian tabur cacing tanah yang kecil-kecil itu, yang kayak lidi sapu itu. biar digemburkannya ya. Iya. Kami sana di PPLP Sumo, di Spora Sumo. Kuning tertekan ini kuning. Alah, penalti pula. Asbol. Iya. Kenapa lagi kita? Nah itu yang jalan ke sana. Iya, yang pakai baju merah maron ya. Ya. Kiper 17. Keras apanya di lapangan? Ya, Pak. Tahu kan ada stadionnya. Yang paling layak kan stadionnya ini aja Iya. rasanya. Stadion Mutiara Tanjung ini Balai stadionnya Batubara pun masih kecil apa nih Pak? Rapat mainnya. alah. PPLP beda lagi dia Pak. Beda sama PSD Sporasu. Ini kan istilahnya kan yang tidak dibiayai tidur makannya. Kalau yang kami ini, kalau yang PPLP semua dari sepatu, sekolahnya. Buat kisaran stadion buat lah. Mama pun nggak baca juga berarti mama. Baca ya, kemarin karena saksinya Awak nggak pakai kursi? Enggak Pak, enggak Pak.
Ini mah kalau kita main ini mah udah muntah darah ini. Panas begini kan. Udah bau belerang nafas. Oyong terus. Wahana kemarin juga kemari, Pak. Hah? Wahana, Wahana. bukan baru. Habis dari PSMS orang tuh kan, main teladan. Singgah orang kemari. Itu tim sepak bola syariah itu. Ih. Tanya apa dia? Apanya sih? Apanya? Yang mana? Apa itu? Kan gini, mantap lah, di mana ini katanya? Kapan dia berangkat tadi pagi? Terus? Kita level 1 kita, baru balas. Sesuai dengan instruksi gubernur. Maksudnya apa? Laporan itu, level 3 level. Oh, yang apa? Baru dikirim lagi itunya, instruksi gubernur. Coba kalau kita main, Mak, udah muntah darah itu, Mak. Masuk! Yes! Gol! Aduh! Ambil! Panas kasihan ini. Wah, salah, hujan kayak main. Ah, udah aus itu.
Saudara